تماشاوان هجام هر لأنقرة دمینن لگل چاودێری سیاسی پروفسور دکتۆر ئاحمەد ئویساڵ ئەم دەبێ ناکۆکیاکو لە دەریان ئابڕاستی ژیاندم بگرن دەستا دەم باش برێز ئویساڵ پرسا منی یەکەم ئەوەژێتە گەلو ئەو ناکۆکیات ناوبینا تورکیەدە ناوبینا تورکیە و یونانیدە یان ژید ناوبینا تورکیە و یەکیتیا ئەوروپادەیە تو چاوا دەنرخینە؟ Öyle bir ses problemimiz var. Deng. Evet. پرسا خۆ دووبارە دەکەم برێز ئویساڵ ئەڤ ناکۆکیاک و حەیل دەریا ناڤەڕاست ناکۆکیەک ناوبینا تورکیە و یونانیدە یان ژی ناکۆکیەک ناوبینا تورکیە و یەکیتیا ئەوروپادە Türkiye ile Yunanistan arasında لناوبرا ترکیه و یونانستان مخابن یونانستان دخوازه ترکیه جد دریا نوراز درخه لگلک ولاد شی پشتوانیا یونانی دکن جبر کو ترکیه وک اون دزانن در دور سه آلین ترکیه دریانه ایرو یونان هم لدریا اگه هم جی دریا نوراس دخوازه ترکیه دور پیش بکه با بیک آلیون نها يعني وكو تركيا اللي درين نينا لتركيا نكره في قبول بك جبر في تركيا در دور خو همو جبر كو دريايا اگر او جوان دریان دو دریا بکن دست یونانه ترکیه نکاره دواره جیانه ده بسر که و 100 سال بره خواستن ترکان جا آنادولی درخه ناج دخواستن تنه لوی داره دور پیش بکن لینه کارم و بکن جبر و ev kareki jiyaniye o ji bo nifşê nûye ji bo zarokên me jî ev derbas be forma gazê civiyan Kıbrıs û Yunan û civiyan lê bang li Tirkiye nekirin wekû Tirkiye li wê derê nîne li Tirkiye nikare vê qabûl bike eger em du welatên cîran bin tu nikarî yek cîranekî xwe tu nebe hesibînî li vê derê Türkiye piştevaniye Kıbrıs'ın Türkiye'nin Kıbrıs'ı dike ve kunzanın sejiyek ve dere Türkiye'nin mafivana hene beben devletli naha evnayin kabul kirin. Le yektiya Avrupa Türk hemu Kıbrıs'ı ve yek parçaya kabul dike diyasayın vanda jim te kabul kirin ku eğer velatın ku پرسگریکن خواه سینور چارەسەر نەکرد دەبێت نەبن ئەندامên یەکیتیا ئەوروپا قبرس ئەv یەک چارەسەر نەکرد لە دیسا jî بوو ئەندامê یەکیتیا ئەوروپایê باشە برێز ئویساڵ دخوازم وێ پرسێ ji te bikim niha hemî welatên yekîtiya Ewropa bi daxuyaniyekî hevbeş gotin ku sînorê Yunanê sînorê yekîtiya Ewropaya û em wêna wisa qebûl dikin ku ev alozî Tirkiye divê yanî nerm bike tu bê yekê çawa de nirxîne Evet, yok öyle görmüyorlar. Avrupa tabii ki. Guavaylı naner elbet hevgirtinek dinav yekitiya Avrupa'yı da heye. Fransa dixwaze hemû yekitiya Avrupa'yı bixe du Yunanê lê ev wek wan nameşe kes nikare lê yekitiya Avrupa piştevaniya vê fikrê nake ku welatên derya neverasî piştevanî nedan Almanya piştevanî nedan Yunan û Fransa di nav tengaviyê de mane tiştên ku dixwazin li Kıbrısê li derya neverast bikin nikarin ser bikin Fransa sînorê xwe bi Kıbrısê bi Tirkiye re nîne lê dîsa jî tê navçeyê û helwest digire ji ber ku derdê wan ew e ku hemû derya neverast bixin bin kontrola xwe ji Cezayirê bigir heta Libyayê ji ber wê gelek zêde xwe tev li va karan dike برێز ئویساڵ پر زەلال شتە بپرسم نها 24-25 مهê piştî 10 rojan li Berlînê yekîtiya Ewropa bes li ser mijara Tirkiye civînê li dar dixe. Ger
لحنبری ترکیه جزا ورنگرتن دی سکنا ترکیه چی به؟ Yani yaptırım beklemiyorum ben. Ez ne li bendê me ku tu dorpêçiyekî yan sizayek bê sepandin eger li derya neveras Tirkiye bê dûrxistin ew ê ji bo wan windan bûnekî mezintir be. Eger Tirkiye ji derya neveras dev ji derya neveras berde ev ji sizayê ji sepandina sizayên girantir e. Eğer ez çavare dorpêçî nakim, le eğer dorpêçî çêbe ji Tirkiye guh nada var van dorpêçiyan, ji ber ku derya neveras ji bo Tirkiye ji dorpêçiyan giringtir e, na Yunan dixwaze Tirkiye ji deryayên xwe vekişîne. Eğer mümkün nîne ku Tirkiye xwe ji deryayê vekişe ji ber ku derya stratejiya, derya bazirganiya, derya hemû bercevendiyên pêwendiyên bi der vereyre. برێز و سال هەروەها دخوازم وەیەکەی ژوە بپرسم نەها دیارە گۆدواری دیپلۆماسیدا تورکیە بسەری خەمایە تورکیە پشتگiriya Tirkiye di cîhanê de bes Azerbaycan dike divê rewşa derya spî de yani vê pozisyona dîplomatîk ya ku Tirkiye bi tenê maye ti çawa şirove dike? Türkiye tek başına kalmamış. Türkiye ne bitene mafê xwe diparêze eger bitene bimîne jî xwedî li mafê xwe derdikeve eger tenê bimîne Kurd lazim e dev ji mafên xwe berdin. Eger Ereb û hin welatên din jî gere dev ji mafên xwe berdin. Maf li gor piraniyan nayê nirxandin. Maf e Türkiye jî li vê derê mafê xwe diparêze. Eger tenê bimîne ji mafê xwe diparêze lê tenê nemaye. Rast e gelek welatên dijber hene ku dengê wan zêdetir derdikeve lê Tirkiye bi hêza xwe serbazî, aborî û dîplomasî li navçeyê ye. Li derya neverast û Sûriyê mafên xwe diparêz ji ber ku gelek karên dijî Tirkiye hene lê eger tenê jî mabe şer dike mesela wek hember pekekî tenê ye lê şerê xwe dike û bi ser jî dikeve. Eger divê tekoşîna derya neverast de jî tenê bimîne jî dê tekoşîna xwe berdewam bike. Spas bo te Profesör Doktor Ahmet Uysal çavdêrê siyasî ji Ankara'ya gelme. Size sağ olun, iyi günler.